Hak jingle kai ba khado ka round 16 jangka Champions League ka Villarreal bat ka Chelsea kilarung syaka quarter final. Ka Chelsea kalayo bandrung dai haden bakala penrem ya kalile da saw Liverpool aggregate da aranot gol hakalek ka banengkong bat ar Liverpool hakalek ka bar halaying jong kalile. Haba pai chane ga jingle kai dai kalile ka bala tam lupa syakmat hakamnit ka bala pra lengba uburak yalma. Henry kene tak hadir kato kat 9 minit ka Chelsea kelala on pai yang dengan gol lengba Christian Pulisic haka menit ke ba Southampton plus /1 wire tat ke jingle kai ben kong habawan tengah kelak bar bro atlet tim kelaya kunting hamtam kalile ko ba kunting ban yo tap gol Henry Sechisen ka Chelsea kelaya ban tap lengba sisa haka menit ban ya pawai kalabiang ke Chelsea ban yo bu jaga yalade haka quarter final Kumlai fi berok ki perlok perjor ki bajus nantanar ban sengat ki kubal sport hagan ke channel. Haba pai pat sukawai ke jingle kai ke ba menim step hapdeng ke Juventus Persya ya ke Villarreal. Ke Villarreal ke job dat saw Liverpool aggregate ya ke Juventus. Hakalek ke banengkong kilaya kai damar Liverpool halaying ke Villarreal. Bat halaying pat ke Juventus hakalek ke baar ke Villarreal ke job dak besuk dalai lanot goal. Haba pai chane ke jingle kai di ke long ke baya kai bah ke Juventus kala persang ban ya kuntik namar halaying jengka. Andre haden ba ke Villarreal kelayo penalti leng ba ujirat Merno hakam net ke ban nyabupra kelayo bor bat yo mesin ban nyon ya ke Juventus. Hakum kata ke mesin tang haden 10 menit ke Villarreal kelayo ya ke gol ke baar ke bawan na ke penalti kebawan na ke kona bat ke gol ke balai ke lawan biang ha ke penalti lembak kini ke like gol halaying ke Juventus ke Villarreal ke job da saw lebih gol aggregate ya ke Juventus saja sen ke Juventus ke lakut biang ha ke round 16 kemasuk mau ha ke samai balade ke Juventus ke lasyak remi ha ke round 16 ha kemat ke Porto Dak jingyo rung ka Villarreal sa quarter final menta kidon lightly na ka La Liga lightly na ka English Premier League kaway na ka Bundesliga bat kaway na ka Primera Liga na ka Bundesliga day ka Bayern Munich na ka Primera Liga day ka Benfica kadba na ka English Premier League day ka Liverpool Man City bat Chelsea kadba na ka La Liga day ka Real Madrid Atletico Madrid bat ka Villarreal de perlok kumba pila tip lightly na ka La Liga bat lightly na ke English Premier League klempep ko way na kita kin poy siya ka final haba pai pat ke jingle kai hak semifinal bakado hak Indian Super League ka Hyderabad hak sen ko benengkong kelarung siya ka final hak ni lempung dak ba penrem ya ka itki mohon bekan dalai la argol aggregate ke jingyo ka Hyderabad bandrung siya ka final day ke jingla penilek kai ba hak lek benengkong dak ba penrem ya ka itki mohon bekan dalai Liverpool aggregate kat bah ka lek ka baar ka Hyderabad ka khamla show ban tep gol namak na do masdang ka itki mohon bekan kala persang ban nyanteng ka Hyderabad ban tep gol Henry ka jingla orang akol ban pelai na ka jingsha tep ka itki mohon bekan ka khamla ban tep pertel like tang shikol ku belayo do Roy Krishna haknet ka ban nyem kondai Kejing lek kai ha ke Europa League round 16 hakalek ka baar kan wan pai shibit menmet hakopor khatway khatsan PM Jadi ni kejing lek kai pilawan page lengba Sunny Live Network lani pilawan page online lengba Geo TV Football Rocker but naga channel Sunny 10 to 10 3 but Sunny Sing te prolog tangkini wana play benai like but share ke wegi prolog jang pi ngini kendo pat ha ke wegi video kublai shibone